Kechki salom, assalomu alaykum. Maryland degan shtatda turam. Marylandda. Akula bilan Walmart degan magazinning oldina chayin keldim. Bu yoqda kecha videoni kim ko'rgan bo'lsa, yo'llar muz, qor, kun suv shunday. Anan hozir men bu yoqqa ishni bir akulaga bozorlik qilib qo'yin. Videoni ayana chayin ko'rib turibsizlar. Qattiqliklar, qattiqlashni unutmay. Instagram baraqchamdagi videonun aslında kommentariyada bo'ladi, описаниеda qattiqlashni unutmay olasizlar. Shunday ardingizdan qalb tilaklaringizga razıchilik. Men hozir Grenda mikrovolnovka, tefal, stakan, kofe, sahar, janoshqa shunday kerakli chexol bo'lsa mashinagacha shunday narsalarni alayim dedim. Ko'p Walmartlarda yo'q bo'lib qoladi. Kichkinakay Walmart bo'lib qolsa yo'q bo'lib qoladi. Anan cho'ngroq Walmart bo'lsa hozir giramiz tag'in. Shunday narsalarni alamiz. Mashinaga salib bo'lsak, tomog'imni ko'tarib olib, ko'ringan trakstopga girib jilitib olayin deb ne qilib o'taman, ko'tarib girib olib, mayli yoqda bekor hech kim qo'y debeydi. Xohlashuncha jilitasin, boshqa qilasin bo'lgani vaqtda vaqt ketadi, ko'tarib olib, girib, qayerga olib chiqib, jeb degandek. Hazır maşının içine salırsak bari yaxşı atlar bersə. Walmart degan magazinki. Ne almış paltar. Namına vermeden. Bismillah. Gireyiz hazır. Hocam biz teleşka sürü olayla kıdırıp göreyle. Bismillah. Mikrovolnovka alayını tutmayın birinchilik. Anan nazirde Nandalar barken girilip şatıranlar varken $170. Bunlar bizge bulmaydı. Nava şunday ham alışım gerek. Buyursa bu janağı bilesinger multivarka. Şunday da alışım gerek bir de. Yok kaçan alan bilmeyim. Hazır hem tamak satalı öyle, xaladinke salvalı öyle jesem be, jaspazdan alsam be. Buyursa nazirde mikrovolnovkalar barken bunda çoğun, ayvay çoğunken $120 ken. Kichkinarek xaladnik bor ekan. Xaladnikning basi $93. Bunda xaladnik bor ekan $200 hamda. Hozir kofe varka bor ekan $50, $49. $60, 59, 98. Kichkinakay. Shunday alamga dem $60gacha. Bunday-chi. Aka. Shunday $59 bor. Shunday alamga dem. Birinchi shuni olib olayın. Ha? Qanday deysinger? Men kichkinakay ushkan. Bizga ushul bo'ladi. Maga isitgan edi. Aka buni o'xshagan narsani isitgan bo'ladi. Boshqa nima kerak bor? Men bu tovuq pishirib olgandan, grill jasab olgandan turib, namda turadi. Shularda. Mana yerda bor ekan. $55 bor ekan, 75 ga bor ekan, cho'ng 135 ga bor ekan bundaki. Siz pul batmaydi qiladi. Türü varken $80 varken 70 varken 59 engel arzanlı engel kichkinakay noganda nan alsaq tilayotgan aqsvetda aqsvetni alsaq o'zida Volvoda qaq pulda qaq qilib chimdan qarasini olayın bu. Qaysini olayın? Nag'ini olaverayni. Nag'ini shuni solayın. Sizlar men kengashib shu aqni oldim. Aka, nima aqni? Hozir ham alsam bo'ladimi? Qara, undan ko'ra aqni olib qo'yingchi. Hozir ham bir tefal olayli, stakan krujka olayli. Sahar kofe olayli. Bu yoqqa girayli. Bu yoq bitile skоворodka ekan. Bu yerdan bakal tandaylichi. Men birgalikda bir bakal. Bunda termos olib olayım bu qayna. Qo'yib, stakan qo'yib o'tiribay. Ana nimalar bor ekan, bakallar bor ekan son. Atni surati bor ekan, aqjal deb nan olib olayım bu. Hozir ko'raylik. Neler bor ekan. Krujkas savu jiltiroq. Qumtorda bizda oltin genen deb turib Qumtorda işte otamga oltin saptu bakal alayım bu.
Bakaldın bağlarına. $7.86, $4, $5. Qanday jam. Ondan alayım mı? Qanday deysiңер? Qarancha tanlayın. Alam desең кофеварка, мындай соковыжималка, блендер толтыра экен, алам десең. Карала. Мындай чайнак коюп ичине печке жагып алайынбы? Мен мындай деп стакан албай эле, одноразовый стакан эле колдонойн деп, анда жууп отурбайчы. Анан азыр тефаль алайын деп атам. Tefal alayım desem, tefal çok tapaydım. Acelen tilemden akşam dururken. Tefal tapayım. Короче, tefal çok akşam çenikler varken de dostlar, bolğanç. Bunda çenikler varken, ondaylarçı. Alan tefaller çok. Bunda turat televizyonda başkası çok. Şunu alıvereyim mi? Vallahi bardağı birikinde kişiler ak. Bundan da turat. Alayım mı? Şunu alıp göreyince, şunu olacaksa şunu alayım. O kişi geldi. Ben aldım. Tefalde. Ak bundak aldım. Hem kofe alaylı. Kofe alaylı hem. Analzırdan su alaylı. Maşına traka salıp koyuz. Suyunu koyabız, kaynatабыз. O жерден bir termos alıp alışım gerek болады da termos. Dandap koygan üç tefaldan. Bunlar emес мен ал жактан. Жакшы термозлордон карапчы. Termozlardan жанагы сусундук ичкен түрү бар экен да. Анан азыр мага мына эле 10 kilo атат, $10 экен. $11. Çoğunrağı $13. Naç? Ondan sonra götürüp koysun, acırın çeviresin. Çağıp koysun, dal çağıp koysun. Tövülbeyt. Bak stakannika salıp koysan da udobnıy degenin kişnekey. Ne deysen? Onlar çoğun da. Bunlarga janağı kola, pepsi içkenge de bular. Anan men mындай kofe kılıp içkenge mындай alsam bu jede mындай çoğunrağın. Ötele çoğun bulup kaldı. Bu почти 1 litrede 850 uşunday. Ben de tefal olgandan keyin teste жаңылап turam bu degenimde. Argandaylar barken, arganda formada. Başka da aytsaňar, birdeme deseňer. Ondaylar barken, onday stakanlar barken kalasaň. Onday içine jana arlaştıra turgandar men. İlgari mondayın çoğunrağına oturuz alıp juğun çile yapabız ha. Şundaylar dili barken. Yakta da turadi. Şu dostlar. Şunu alayım mı? Pat stakanike turav, şunu alayım mı? Ha? Stakanda. Sen bundan alayım mı? Bundan. Başkattı. Alayın degende şu birini ötü biri jakpay kala öğretti. Oylanıştırıp birisini alayını başta ortpay. Bir stakanga 2 saat oylanbay. Kanay dediler. Appağı varken de koy. Bardığın ile ağala örübüsten. Kara parayı aralashtirip koyayım ba. Скромный ilemden ile alsam kanay deysiňer. $15 eken bolğany. Materimizdi. Bir jasap koyup kofeni turab, toltura. İçip jirerim. Şöyle alayım. Короче, mınaki. Alıp gelip şöyle. Hem kofe menen bir sahar alaylı. Janağı. Sahardan kvadratni grafinde koyuyor. Şundan bolsa. O yerden su alıp olaylı, çay pay alıp olaylı. Mında blok. Now Brix degen now Lipton çay da. Muzdak çay. Şundan da bir banka alsam bu. Yok. Banka emas, bakalaşka da olsa. Hammaki bakalaşka da barken biroq kichneke bakalaşkadan alaylı.
Mında muzdak kofeler var. Mında bana işte $4 $8 ken $7.88. Starbucks'taki. Жақсы бұлар да. Lipton çaylar 12 штугу $6.78 кен. Мына жақтан сулардың упаковкалары арғандай $3, $5, $7. Ушундай. Кола-пола албайбыз, Pepsi деген газировка албайбыз. Болгону ушул. Мына чайдын азыр мындай болуп 0.5 бакалашкадагысы бар эле да, 0.5 бар эле. Мына чоң экен да. Неудобно кармап ичкенгечи. Чоң экен. Силерге алган нерселер бирсиде көргөзүп коеюн. Мында шоколад, шириндик, печенье, мындай вафли, мындай чай. Азыр эми кофе кылгандан кийин ушу менен чейин депчи. Ал жерде кофенин түрлөрү бар экен. Ким кандай кофени жакшы көрөт? Жерде түрлөрү бар экен да. Билбейм кайсысын алышты эле. Сливкилер бар экен. Мындай эле. Мындай Starbucks'тыкын алсам ба, мындай. Мындай эле. Жана оны алайын ба? Шылса азыр bir кофе тандап алайлы ушу жерден. Өткө татымды көрүп калдым. Тарагал болсамбы деп. Чач тараган. Тарагал болсамбы деп. Алып бүтүп эле калдым эми. Сахар алып алсам буйруса чыгабыз азыр. Калган нерселердин бардыгын алдым. Азыр мунун бардыгын тракка жайгаштырабыз силер менен биргеликте. Каналдан алыстап биз менен чогултуңуздар. Достор, сахар алайын депчи, шекер алайын деп. Биздегидей рафинат жок да, жана квадратный. Мына карасаңар мындай 1 килограммдыкты да. Же болсо мындай кызылбы, коричневый, сарыбы ушундай. Мында агы бар экен. Башка жок экен да. Мына экен. Рафинат болгондо сон болот эле, квадратный болчу. Ne dediler? Bizde gidiyor rafinat болгондо жок, монор. Ушул жердекинде башка жок. О жакта гүрүч. Башка нерселер. Шуну алабыз беми. Мындан сурасам, эң кичинекей ушу дейт. Алып көрөйүнчү, буга бир сахарный салышыбыз керек. Аны ал жерде кичинекей. Мындай медвежонниктер бар да, асал. Şundan alasam bu. Bundan alasam bu. Şundan birdi. Nasıl aynı. Anan. Asal menen çay içiyoruz da. Bundan alcıda klubnikanık varken. Klubnikanık. Gördüğünüz klubnikan anan. Смородина ежевика дегендер бар экен да. Мындан да бир да болот. Бул тут турмай. Тут. Мынакей. Бир клубника, бир мындай. Бир мындай расар алып алдык. Чайга кошуп ичкен. Көкөн анан. Мына кичинекейден бир да алып алайын. Оливкада. Кичинекей оливкадан бирди. Бир соленыйдан бирди алып койсок. Базарлык бүтө түшмөйүн. Менде бычак бар. Доска бар. Мындай алгам да. Анан кашык алайын десем да азыр. Кашык алайын десем мындай кашыктар бар экен. $2.37. Булга мейли. Сары алтындан бар экен да, кум төргөн да баягычы. Булга мейли, мынаны чоңдон карасаңар, муну кандай адамдар алып чоңдон карагыла, мына кашыктын. Өзү обычный кашыктына. Экон чоңдон. Мына биз ала турган кашык, мына чоң кашыктар. Аябай чоң. Вилкалар да ушуна сары. Бир кашык, бир вилка алып алайлы. Башта пикап тракта бардыгынын бардыгы пикапта ошол боюнча калды да, эчтекен алган жокмун. Кийинки водительдер иштетет.
Эми кашкы вилканы коймо өзү алып алса керек. Идиш, табак, сковородка, казан бардыгын калтырдым да. Керекпи десем керек дейт, анда давай. Берип койгом. Мына жерде толтура нелер бар экен, контейнерлерчи. Азыр мен сахарды ошого салып коеюн, шакарды, кум шекердичи. Ошого салып коеюн деп контейнер издеп атам. Мындайчы. Салып койсом, тура берет, төгүлбөйт. Азыркынын бетин ачып сала турган болсок, бардыгы төгүлүп кетет. Азыр бирөөнү тандап, бирөөнү алайлы. Толуп турган нерсе алсаң, мындан кара мунун баары азыр канча болду азыр көрөбүз. Мен машинага чехол алам дедим эле. Ушуга эле бир жарым саат убактым кетти. Азыр жүккө кетиш керек. Чехолду башка нерсени кийинчерээк алат окшойбуз эмичи. Курсак да качты. Азыр микроволновкага тамак жейли. Достор, баардык нерсени алдым, кыскасы азыр канча болгонун көрөбүз. Мындай салонкада алып койдум. Мындай шылып олордун баардыгы кетти азыр. Бир стаканда калдым. Простой эле. Булардын баардыгын азыр канча сом болгонун силерге көрсөтөм. Алдына суу да алып койдум, бир пачка. Коробкаларды чыгарган жокмун. Чыгарбай туруп эле алды. Бардыгын койдум. Пакетке салып атты азыр. Пакет. Bir neге bir paket sal bel. Bir saharga bir paket. $151. How much? $151. Zanlı olur. $151, 188, $102. $152 oldu. Şunun bardağı. Çok arzanlı olur da sana. This water. You know? Water. Not water, I not taken. Sonu kılbay kaldık şunu ayıp tutamazdır. Algan 315 som bile. 6 som kan. Wait, I'll check, okay. Al dostlar. O şu men 158, 160 topu. No, I scan already. Okay. Okay, dostlar. Sürüp çıktım. Aldığını aldım. Moskvada жүргөндө, Россияда жүргөндө тагалар деп, мыналар алдыбыздан тосуп чыкканда тагалар чыкты деп. Чөчүп элек кой. Булар бул жерде жардам берет да. Эгер телешкең тыгылып калып, жардам берип кой десең, например, жардам берип. Адрес билбей калсаң, адрес айтып берип. Башлар. Жигаридин тарапынан каралы. Азыр алып барып салайын эми. Bunun bardığını жайгаштырайын. Эң эле кызыгы мага азыр микроволновканын ажыры коюп, бу иштейби, иштебейби трака. Ошону биринчи билейин, андан кийин калганын жайгаштырам. Азынан ордун чүрөйүнөн микроволновканы ачып ушу жерге коеюн. Бисмилла. Hemen birlikte açalım. Ne oldu? İçindeki tavak iken de. İçindeki tavak iken. Ne olsa bayağı üçünün üstünde aylan atına tavakın ne yere koysa. Yaxşı. Dəlişi. Bunday ekan. Dəlişi. Şugan apağa çıkarış керек ekan. Mikrovolnovkаны иштетип койдук. Мына астында ремени мындайынан тартылат. Азыр тарткан жокмун. Азыр жөн эле жандырып койдук. Азыр эми мынакей тефальда силер менен биргеликте распаковка кылалы. Эми өзүңөр билесиңер, эми тефаль ар бир үйдө колдонулат. Негизи бардыгы мындай ак тефаль, ак кружка, ак дагы азыр мунун баары. Эми бир күйүм çay koymasak bolbaydı. Saydım. Basıp körelçi deyken. Opa. Boldu hazır. Su koyup turup kaynat ağzında. Buga tamak tıstabız. Mına mısırların bardığına hazır ırgıç gerek. Bir sıra
Сахар салып қойдым. Ашшылары bu жақта тұрады. Мына стакан. Hazır бұлардың барын. Мынаның ішіне жайғастырып қойдым. Hazır. Al жаңылен су қойдым. Бисмилла. Опа. Hazır қайнағанын көресіз. Азынан açaylı. Мен hazır холодильникте тамақ бар. Мынанда бір сілермен біргелікте бір жарков açılıp қалады. Мында жарков бар. Мұндағы çoğu salalı. Bir çay kaynatalı. Ana. Start. Bismillah. Anla. Aylanmadan. Başlandı. Bu halayın cevap koydu. Hazır mi? Nazirge. Hoppa. Stol turguzaylı. Құдайға шүгір достар, құрсақ тойғыздық, чайды іштік дегендей. Окей. Эми болсо Walmart'ın алдынан кетели. Мына жерге да бір волейбол келіп тоқтап қалып тұр. Мен жаныма. Ошо достар, кийинки видеода көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.